Ministar odbrane privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu EUP Makedonci objavio je da je Priština dobila bespilotne letelice Puma nabavljene od Sjedinjenih Američkih Država. Makedonci je na Facebooku napisao da su bespilotne letelice AeroVironment RQ-20 Puma na Kosovo i Metohiju stigle prošle nedelje. Prema njegovim navodima, Priština je te dronove platila 2021. godine. Makedonci nije naveo koliko dronova je Priština nabavila. Dronovi Puma LE lansiraju se ručno i služe za nadzor teritorija, a mogu da ostanu u vazduhu do 6,5 sati. Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti izjavio ranije da će za takozvane kosovske bezbednosne snage biti izdvojeno više od milijardu evra u naredne 4 godine i najavio razvoj vojnih dronova koji će biti proizvođeni na takozvanom Kosovu. Kurti je također najavio da će biti stvorena zajednička jedinica sa oružanim snagama Albanije. Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju takozvanog OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca. Priština je međutim 2009. godine formirala takozvane kosovske bezbednosne snage od Kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje takozvano OVK, a Skupština privremenih institucija 2018. godine bez prisustva srpskih predstavnika usvojila zakon o transformaciji takozvanog KBS u vojsku. Za još vesti, lajkujte ovaj video i zapratite nas.